fia toi Faailoa I atu I lau whaafonga I le nei tae au, ma lo le soifua manuia, alo maia o Talala Radio Samoa. Ua Ausia le iwa se fulu pasene o tui muamua le DHB Manukau. Se fulu afe iwa se lau iwa se fulu wono, tui na whaia I le aso to na I to tonu a Aukilani. Ma o le pona whaamaunia mai ai, ua Ausia e Manukau le iwa se fulu pasene o tui muamua, ma o lona winga, o lea ua tutusa o mai pūlenga whaaitu māloa le soifua mālolo ina e tolu I to tonu a Aukilani. O le ana tu umai e se e Aukilani le traffic light system 4, manai ai ai ngai titi o le koviti, be a Ausia le iwa se fulu pasene o ona tangata e umatu I lua. O se fianga te lepe ona saunole Minister o koviti Chris Hopkins, le Ausia e Manukau o la naiva se fulu pasene o tui muamua, e mai se o le tauti ngao I lato o lo tau Mafai mauna ia tui mo tangata Pasifika tangata Maori, mo le Counties Manukau. I le whaapasene o mai ana pōwa iai, waite mata iwa se fulu lua pasene tangata anga waa wa umatu I muamua, Aukilani e iwa se fulu 5%, ma Manukau wa iwa se fulu pasene. Saunoa Hopkins, a fua I le whai numero o tui o lo whai I tonu aso taitasi, o lo atangia mai ai e ono Ausia e Aukilani le iwa se fulu pasene o na tangata umatu I lua, I tonu o le tolu vai aso o iluma. O le ua whaamaoni o le a Mafai e tangata Aukilani o na feoai makolosi o na tua o lo iai nei le taimi o le Kerisimasi. O le whaamaoninga le amale tamaita I Palemia Jacinda Ardern na nafi, peitai, be e whaafewheo na tupu a o a feafoi, e le o manino. I fesili matalia Jack Tame na Faailoa I le Palemia, e le o whaingo fie ma o lo o whaiapea whaatala noanga mailo I longa I le taimi nei. Ta ua foi, o le Ausia o le iwa se fulu pasene o tangata umatu I lua I tonu Aukilani, o le a whaawhaingo fie I lea tā penanga. O Aukilani o lea ua savali le tolu maasino o whaatapula a le so ona fewa I atu I tua I ona tua oi. Ma o le whaamauninga mea Jacinda na nafi, ua sa wai e ui le ese o fina ngalo whaalia I le vaiaso tālu ai. O lea fo ina tata mai tala I le vaiaso walu, e ono fewa ina o tangata ua umatui, peitai e le I mautu lea whaai unga. O le a whaopopo tupe a whanau mo a inga e maua la lalo tupe maua, whaapea le whaasilinga mo le peimeni mo mātua e maua lātou pepe fou. O neisi I tangana Faailoa e tamaita I Palemia Jacinda Ardern a o iai le kona Ferenisi wha le tausanga le pātia le Labour. Ma e whaapea o le a fesoasoani lea a o aluai I lunga le tau o le soifuanga o na o le koviti. O loo tapena e whaaluai le lua se lau fitu sefululua miliona tala e whaalu I totonu o le whātausanga o iluma. Ma e amatalo ia lea si itanga mai a aperilo le tausanga fou. Tusa ma le tolu se lau fasa fuluono afe a inga o lo anga va ai le Working for Families, ma o le lua se lau valus fultasi afe o ia a inga, o lo maua le Family Tax Credit le o lo totongi atu I tangata o lo tala benefiti, ma a inga o lo whainga luenga mātua. O le siitaga ua Faailoa mai o le ACI ai le Family Tax Credit I le latalata I le 15 tala I le vaiaso mo le tamaititi matua, ai 13 tala I le vaiaso mo isi uma tamaiti lalo mai, ma e 5 tala I le vaiaso lea ua whaopopo I lunga o lea peimeni. O le tupe mo pepe fou po le Best Start Payment e 5 tala lea fo'i o le atu ua I lunga, mai le 10 tala I le 15 tala I le vaiaso. Silia ma le lua se lau tangata whai ngā luenga le matagaluega o falepuipui, e le o fo'i ngā luenga I leso, o nei le I whaia se tui e tasi o le koviti. O le ua mai atu ina mai le polo a inga e tatau na tāne le 12 I le pole aso to'ona I lea whaato a umatu, ua uma le tui muamua, ai aso valu a te sema ua umatu I e lua. Tala le tio a Niu Sila o lo ripoti ai e lua se lau ma le lua tangata whai ngā luenga I le I whaia tui muamua, ai iwa se fuluono tesi ma le valu pasene, o le ono afe tolu se lau fitu se fulu valu tangata galulue falepuipui, ua umatu I muamua. Ia whaamaumaunga o lo mawhanawhana le pūlenga o le ālea a fia le saunga le mu ma puipuinga I tutonu o falepuipui. Tala muli o Januari toi amatai fewa inga saoloto I le vao Niu Sila ma le Atu Kuki. Whaasilisilanga le malwhainga malo le Atu Kuki le whaai unga le vaiaso, ma a whai ai tau nu o lo na winga, Paule o le atunu o le asa o loto ai le feoa I atu I whafo tangata kiwi au noa ma le whaanofo I sea. Peitai, ele o atoa lea tala fia ona ele o talia le feoa I o whanau I lalo le 12 tausanga se I longa, e whaia tui o le 5 I le 10 tasi tausanga le mātutua.
I fuafuanga o lo iai ma o lo fua lava fo i le tūlanga o lo iai le koviti le atu kuki le taimi nei, o le awha atu mawina pea le tatau na whai o siaki ai ele i tu ua ma toi tau nu mai i Niu Sila, ai o le a le mo o mia le toi whai o siaki pe a tau nu i le atu kuki. O le masina o me sau ia au kuso le tausanga le nei le ana toi tatala i le feoai saoloto i le vau atu nu e lua. Peita o le sau le dauta, lea ua toi tau feoai. O le atu kuki le iai lava sana keis wha maoni o le koviti, ma o le atoanga o tala i lea fuafuanga o le a Faailoa i le vaenga turisi le atu kuki i vai aso i luma. O le aso 10 Januari lua fe lua le o lo fuafue a matai lea saolotonga. Tala na o le nei tae au manuia le amatanga o le vai aso.